Tako je, zato ih i cijenim. Dobro. Evo, dobro večer još jednom svima vama koji nas pratite ovdje uživo u Šibeniku na 12. Croatian Travel Festivalu i svima vama koji nas pratite online putem. Mi se nalazimo ovdje podno najljepše katedrale Svetog Jakova, najljepše na svijetu, to smo zaključili, u blizini azimuta naših dragih prijatelja i partnera festivala kojima se zahvaljujemo na gostoprimstvu svih ovih godina. Isto kao što se zahvaljujemo na podršci javnoj ustanovi Tvrđava kulture, zlatnim sponzorima Hotel Armerun, Nacionalni parkovi Kornati i Krka, te generalnim pokroviteljima našeg festivala od prvog izdanja, a to su grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Nama je doista itekako važno i vrijedna ova podrška i ona nam omogućuje da ugostimo ovdje u Šibeniku u ova 4 dana sve naše drage goste. Naravno, četvrtak je uvijek dan za domaće, što je sasvim u redu, jel tako? A onda od petka dolaze naši gosti doista iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz svijeta, s obzirom da je ove godine naš najpoznatiji gost, poznati svjetski National Geographic istraživač, gospodin Hazen Audel, koji će razgovarati s Goranom Milićem u subotu na Tvrđavi Barone, a gospodin Goran Milić sutra ovdje dolazi u ulozi gosta, gdje će sa mnom razgovarati o Izraelu. Međutim, Goran Milić, eto, samo još jedna potvrda da se nama ljudi na festival stalno rado vraćaju, pa nam se tako rado vrati i naš dragi Gogo, da bi nam ispričao svoje putešestvije, kako mi to kažemo na lijepom hrvatskom, po jednom sad već ozbiljnijem komadu kugle zemaljske, jel tako? Dosta si ti već toga prošao. Pa evo, to sam ja zacrvenio što sam prošao do sada. I ne moramo više o tome, dobro, to sam prošao. Ne moramo se hvaliti više, jel? Evo, htio sam samo pokazati kako izgleda jedno predavanje u Burundiju kad sam jednom boravio, nevezano uz temu. Projektor nije ovako fancy kao što je naš, nego to oni imaju na kravi. Molim te da nam ovu fotografiju ustupiš za objavu. Samo nemoj dati našim tehničarima kad mi njima nešto krenemo, joj, hoće sve štimat, pa da nam ne bi oni rekli pa ovima je i ovako dobro, jel? Pa da, evo, sve smo razumili na čistom svahiliju. Evo, počet ću o svom putovanju napokon. A što nam je tema? Zašto smo mi zapravo sad u Bangladeš? Zašto idemo u Bangladeš? Zašto ti išao u Bangladeš? Zašto uopće putujemo i gdje bilo di? Ne znam. U Bangladeš odeš nakon što putuješ u Pariz, pa putuješ u London, pa putuješ u Tunis, sad sam već malo dalje, pa putuješ na Tajland, vidi, sad sam u Tajlandu. I onda malo sve se to širi i onda na kraju odeš, ne znam, želiš ići na Mars. Jer već si prošao sve i svašta i taj prvi adrenalinski boom koji dobiješ na prvom putovanju, uvijek ga tražiš i onda sve više i više želiš sve dalje, sve više, sve egzotičnije, sve nepristupačnije. Recimo, eto, ko što se ljudi penju na Himalaju, želi osvojiti Mount Everest K2 ili ko zna kakve vrhove, a počeli su, ne znam, na Velebitu sa Baganskim vrhom. Jednostavno, to je nekakav virus koji te zarazi, koji teško izbaciti iz sebe i često me pitaju, ja sa putovanja znam slati poruke, ajme majko, grozno mi je, užas, pa zašto ideš? Teško je to objasniti onome ko ne ode i ko ne osjeti sad taj mazohizam i koji ti se uvuče pod kožu, jednostavno moraš. Ne znam, to je nešto, virus, jednostavno imaš taj virus u krvi i moraš ići. Tako završiš u Bangladeš. Ali prije Bangladeša sam išao po istočnoj obali Indije koja nije toliko u putničkom svijetu razvikana. Uglavnom se ide, ako se ide u Indiju, ide se na jug Indije, Goa i doli Kerala ili Mumbai i Rajasthan pogotovo, Agra, a istok Indije pa ne baš toliko, jeli. Kako sam već bio u Indiji, želio sam proći taj istok Indije i stvarno tu turizam nije nešto jako razvijen. Prvo gdje sam sletio je bio Chennai, evo ovo je taj Chennai,
kad putujete To sami... izgleda kao dosta razvijen turizam. Pa iskreno, da malo pobliže, da uzmete lupu i pogledate, vidjeli bi da je to sve samo fasada, kao Potemkinovo nekakvo selo. Kad putujete sami, ovako se slikajete. To sam ja. Selfie. Selfie. Chennai je inače, možda je poznatiji kao Madras, prije bio je portugalski, inače kad je Indija stekla neovisnost, ona je promijenila imena svim tim gradovima. Madras je postao Chennai i vratili su stara imena koja su imali prije u Indiji pod Mogulima, Mumbai, Bombay, Kolkata je Kalkuta ili ne znam, Varanasi, Benares i tako dalje. Ono što je odmah prvo što upadne u oko u Indiji, bilo gdje ste u Indiji, je ta nevjerojatna šporkica. Evo možete možda vidjeti, ovo je Bengalski zaljev, izgleda kao iz zraka, lipo, jedna od najvećih pješčanih plaža na svijetu, ali čim se približe, to je tolika šporkica da naš bikarac je ništa. Vidi se da smo u danu Šibenčana, šporkica je inače u prijevodu prljavo nešto. Aha, da, moram tako, moraš književnije malo, znaš, mi Joj. se nadamo da nas slušaju, ma ne, šalim se, samo Dobro, ti pričaj, ja ću prevoditi. Znam, iz prve ruke znam da ima jedna cura iz Irana, pa možem i na farsi. Može. Došla je cura iz Irana na festival, pa eto, samo da znate koliko smo popularni. Chennai nema toliko puno toga za vidjeti. Ja ću proletiti kroz ovu Indiju, jer rekli su da moram baciti naglasak na Bangladeš. Ali ipak sam proveo više od mjesec dana na istoku Indije, pa ću ipak malo proći po njoj. Kako se hranite u Indiji? Evo ovako, ne dobijete nikakav pribor. Ovo desno je moj pribor koji sam ponio s sobom, a inače se dobijete na palminom listu rižu ili ovo i sad vi pomiješate tu rižu i ovo šta god je, nikad nisam znao što sam naručio, pomiješate i jedete rukom. Nekakva lavandin, kako su se to reklo? Ostanimo mi na domaćem izričaju. Za oprati ruke, sudoper, za oprati ruke nemate. Kako su jednom Dina pitali, pa moraš objasniti što je to portafolj. Pa to vam je ne novčanik, kako je rekao, zaboravio sam drugi ime. Ne, takuin. Pa to vam je takuin. Znači, šporkica je, prljavština je tamo nevjerojatna i ako nemate dobar imunosustav, bolje da ne idete tamo, jer prvo što ćete dobiti kad dođete u Indiju, to je proljev. Dijareja. Ja imam fantastičan imunosustav, tako da nema nikakav problem s tim. Najpoznatiji naš putnik s najjačim imunosustavom. Drugo što će vam upasti u oči, to je nenormalna, ogromno siromaštvo. Na ulici možete vidjeti obitelji koje žive baš na ulici i dosta njih dođe i prosu vas pare i kažu da nije dobro davati pare, jer dosta njih radi za nekakve veće glavešine koje moraju dati 90% te zarade koje su oni uspjeli žicanjem zaraditi, moraju dati to nekom velikom šefu i onda je najbolje u biti davati hranu. Kupite hranu i date hranu i onda znate da ste na sigurnom. A da li je ta siromaštvo i ta bijeda zapravo prisutnija u ovom dijelu gdje si bio sada, koji je, kao što sam kažeš, manje turistički razvijen, nego u onim drugim poznatijim, ajmo reći, dijelovima Indije gdje više ljudi putuje? Sad kad bi išao uspoređivati. Pa da, naravno, tamo gdje je turistički razvijenije, da je manje siromaštva, iako čitava Indija je toliko siromašna, ali imate dojam ko da njima to strašno i ne smeta. Ko da je ovaj manje razvijeniji dio, oni su prihvatili to svoje siromaštvo, tamo gdje je više razvijenije, odnosno turizam je veći, oni ko da su vidjeli da turisti
imaju nešto i onda su i oni postali pomalo pohlepni. A ovi su sasvim zadovoljni u svom siromaštvu. Nevjerojatno, ali stvarno istinito. Evo, ako ovako budem pričao, neću nikad doći do kraja, kamoli do Bangladeša. Oko Čenaija, bit je doći oko Čenaija koji ima prelijepe gradove kao što su Kancanaburam, Mahabalipuram i sva ta imena koja vam puno znače. U jednom od tih sam napokon nakon 10 dana potrage pronašao i pivo, jer inače tamo nije baš... Kakvo je? British pivo iz kolonijalne Indije. Nakon 10 dana super. U Mahabalipuramu postoji ovaj kameni spomenik reljefni iz 7. stoljeća, jako lijepo održan i očuvan i prikazuje Arjunu. Arjuna je inače glavni lik u Bhagavad Giti. To je jedan od spjevova iz najvećeg svjetskog epa Mahabharate. Prikazuje njegovu borbu sa svim tim protivnicima koji su u biti prezentiraju samog sebe, odnosno borba sa samim sobom. Nećemo duboko u ovo jer... Tu postoji jedan kamen koji kao prkosi gravitaciji, pa ono, evo ja sam ga gurao, ovako se osjećam u biti kao upadnem u neke rasprave na Facebooku, kao da... Zašto pričam o ovom dijelu Indije? Najzanimljivije u tom dijelu Indije ne prijevoz koji je uvijek prekrcan. Ako idete ovako lokalnim autobusima, ja jednostavno ne mogu zvati taksi, to se protivi mojoj religiji. Ja volim putovati s lokalcima. To je uglavnom prekrcani autobusi, vlakovi i morate stati na nogama po mnogo sati, ali eto, to je jednostavno... Ovdje si zamolio nekoga, jel, iz daljine da te fotka? Ovdje sam u biti upoznao putnika Austrijanca koji je išao sa mnom i on je bio u daljini, on je slikao u sliku i poslao mi kasnije. Ovo mi je onako ko neka sveta sličica, a ti si tu ko neki svetac, ono baš onako... Ima još svetih slika. Zašto sam išao u taj dio Indije? Većinski je bilo zbog eksperimentalnog rada Aurovilla. Auroville je nastao 1958. Kao eksperiment, kao grad koji ne poznaje religiju, ne poznaje nacionalnost, ne poznaje monetu, ne poznaje ništa i održao se do svih ovih dana kao država u državi. Tu žive ljudi koji ne žele pripadati ovakvom društvu, jeli? Imaju robnu razmjenu umjesto novca, znači novac tu ne cirkulira, nego nekakvi bonovi i robna razmjena. Recimo, ovaj uzgaja paprike i mrkve, ovaj uzgaja, ne znam, marihuanu pa se minjaju. Recimo, kokoši se nisi mogao sjetiti. Ne, nikako mi nije pala na pamet, baš mi je opalo. Neko ih hmelj sigurno uzgaja, jel? Ovo se zove Matri Mandir i sagrađen je, počeo se graditi tada kad je taj eksperimentalni grad nastajao. Izgleda predivno i ja sam imao tu veliku sreću u biti što sam poznavao čovjeka iz Francuske koji živi u tom gradu i nije dozvoljeno ulaziti u ovaj Matri Mandir osim stanovnicima toga Aurovilla. I on je nekako iskamčio da ja uspijem ući u taj Matri Mandir. Što je to točno? To je kao neki hram njihov? Teško je to objasniti. Kao, ajmo reći, svjetski hram koji ne poznaje religiju, ne poznaje ništa. Najveću tišinu, mir, ironično, u najbučnijem i najkaotičnijem području na zemaljskoj kugli, upoznao sam najveću tišinu i mir upravo u ovom Matri Mandiru. Unutra osjećate se kao u filmu SF nekom iz 2100. Svi su obučeni u bijelo, svi idu tiho prema tom nekom središtu gdje je nekakav kristal koji zrači od sunca. Nevjerojatno. Ne smije se naravno nositi kamera, nikakve aksesorise, samo u bijelo točno obučeno. Dosta futuristički izgleda. Inače u tom Aurovilli imaju puste paviljone. Ovo je tibetanski paviljon
I tu sam isto tako uzeo motor od tog prijatelja iz Francuske kojeg sam spavao 5-6 dana i on mi je posudio motor i onda sam se rekao moram jednu avanturu osjetiti, a to je avantura izlaska u promet u Indiji. Odlazak u promet u Indiji je u najmanju ruku izazovan. Prvo vam krave izlaze po cesti, po putu, a onda kad odete u bilo kakav grad, to je tolika gužva da ne zna se ko pije, ko plaća. Jednom krenu u jednom smjeru, u drugom. Jako, jako teško je u biti sudjelovati u prometu. Pogotovo za mene koji inače ne vozi motor, čak ih se pomalo i bojim. To je taj čovjek koji me upoznao u Aurovilu i upoznao me s još nečim, sa cold bath, odnosno sa, ako ste čuli za Hofa, onaj koji se kupa u ledenim morima okolo, on mi je rekao da puno benefita ima ako uđem u njegovu škrinju koja je ohlađena na minus 0,5, on baca kao sol da ne zalede potpuno, kaže uđi unutra. A evo, samo zamislite more, kod nas je zimi 14, 15, 13, kako kada, probajte se zimi okupat, a ja sam ovdje morao ući u 0,5, nisam morao, nego takva mi je karma i prokleta, moram sve probat. Ovdje je bilo minus 0,5 stupnjeva i uspio sam izdržati 70 sekundi, ne preporučam. Ukratko. Sam te htjela pitati koji su benefiti. Cirkulacija, odmah doznate da li ćete dobiti infarkt ili ne. Evo, ja nisam. Čisto da znate, ne morate čekati 10-15 godina, nego odmah. Dalje sam za Pudicherry nastavio. Zašto sam stavio ovu sliku? Evo, vidio sam jednog, znate već za kastinski sustav u Indiji koji je stvarno diskriminirajući. Ovo je jedan dalit ili ti nedodirljivi koji je najniži u kasti i svi ovi brahmani i svi ovi viši u kasti jednostavno ne dodiruju ga jer misle da će svoju karmu uništiti, dobiti bolešćine, ko zna šta. I onda sam ja u nekakav za Indiju fancy restoran baš namjerno uzeo tog nedodirljivog, skupio ga i rekao ajde ti sa mnom na ručak. I onda su se svi zgražali u tom restoranu kako ja mogu dirati tog nedodirljivog. Inače, bijelci su u višoj kasti, odmah misle čim smo mi bijeli, mi smo visoka kasta. A čuli su i za band, kužiš i za tebe. A za Feni, pa zato mi niko ništa nije rekao, samo su me krivo gledali kao zašto dovodiš tog nedodirljivog ovdje u naš restoran, ali ajde, on je iz Feniksa pa može. Pa to. Kupanje je zabranjeno u Bengalskom zaljevu jer nevjerojatno žive na moru, ali većina Indijaca ne zna plivat. I onda što ćete napraviti nego kupat se. Nakon Pudicherry išao sam u Bhubaneswar. Kakvo je more? Samo to nam reci, to nas uvijek zanima. Toplo. Bengalski zaljev je dosta topal, ali prljavo. Ali je prljavo. Zato što Indijci nemaju nikakvu, ekološka svijest im je nula. A salinitet? Je li ko naše, gore, manje, jače? Pa negdje 3 do 4% manje slano nego jadransko. Ok. Kad već pitam takva pitanja, nešto, onda mi je i odgovor. Sumpora možda 3% više. Ovo je Pudicherry, evo, u Indiji možete uvijek naići na ove svastike koje su u biti simbol sreće, plodnosti i svega dobroga, ali kasnije je to otišlo u ekstrem na drugu stranu. Već znate što i gdje. Evo, krava greda kravu. U Bhubaneswar idete, ako želite posjetiti puno hramova, ima 700 hramova u Bhubaneswaru. Ja sam ih posjetio sigurno 6. I u jednom od tih hramova ulazim ovdje i čujem siktanje, neko i onda vidim kobru, mislim, ne pravu, nego ali isto nisam ušao unutra. Nije mi bilo sve jedno. I onda sam kasnije skužio da oni imaju hramove posvećene kobri, ne, hoćemo kasnije, hramove posvećene kobrama
Ne znam da li ste ikad čuli za Cobra efekt. Cobra efekt je nastao u Indiji, u kolonijalnoj Indiji, kada su po Indiji, po svim gradovima imali ogroman broj kobri i htjeli su ih se riješiti. Kako ih se riješiti? I onda je vladar odlučio da će dati neke naknade za svakog ko donese mu mrtvu kobru, da poubijaju te kobre. Onda su se ovi farmeri sitili, pa idemo mi uzgajati kobre. I onda su uzgajali kobre i ubijali ih, donosili vladaru i dobivali nadnice. I onda kad su vlasti to skužili, onda su ukinuli nadnice, ukinuli su i onda su farmeri sve te kobre koje su imali pustili na slobodu. I onda se dogodilo da su u Indiji još u gradovima imali još više kobri nego prije tog zakona. Dakle, to se zove Cobra efekt, inače je poznato u ekonomiji. A mi se hvalimo kako smo mi Balkanci domišljati. Ja? To je sve poteklo iz Indije, mi smo Arijevci kloni. I u tom Bhubaneswaru sam osjetio ono što se kaže, evo moram još ovu priču ispričati, kratka je, kupite birijani na cesti, samo jedan mala crtica iz Indije, kupite birijani i to vam je ova palačinka zarolana, kako se zove? Tortilja, misliš? Tortilja, ja. Kao nekakva tortilja i unutra natrpaju sve i svašta. I sad sam ja naručivao tortilju, tu natrpam. Ja ne znam zašto se ovdje ljudi u publici smiju, pa mislim ne znam kako se na šibenskom kaže tortilja. Ne možete doći na predavanje pijani, molim vas. I stave svašta unutra i prije nego što je zarolao tu tortilju, dolazi mu ova krava i on vidi kravu i uzme iz one tortilje onu moju smjesu i dade kravi i krava to sve dobro izliže i onda on sa tom rukom isto počne stavljati novu smjesu u moju tortilju i lijepo je zamota i ako to ne možete podnijeti, nemojte ići u Indiju. Mene je bilo strah da ćeš reći da čak nije ni išao po novu smjesu, nego da je tu polizano ti stavio u tortilju i to bi bila opcija. Isprožvakane već. Samo da te pitam prije nego što se prebaciš na Bangladeš, jako me zainteresirao onaj grad u kojem se tako posebno živi. I kako sad recimo da ja želim ili ti živjeti u taj grad, kako uopće doći do toga? U biti sada je dosta teško. Na početku je to bilo dosta otvoreno, a sada već traže, ne znam, baš sam se raspitivao. Preporuke, ti imaš ulaz, jel? Recimo, jedna od stvari je preporuka da si normalan, znači ja nemam tu preporuku, ali ti bi mogla možda. I moraš već jedno vrijeme tamo provesti i onda oni evaluiraju procjene da li si ti za to, da li ti možeš dobiti to državljanstvo i da li si dovoljno ozbiljan da stvarno želiš ostati tamo živjeti. Eto. Baš neobična priča, stvarno, evo, iskreno nisam znala za tu priču, tako da moraš to malo na Facebooku češće priče o tome. Kad izađeš iz svih ovih tamo komentiranja s ovima koji te živciraju. Tako je, ja radijem guram onaj Sizifov kamen i tamo se nadjačavam sa svima njima. U tom Bhubaneswaru sam, kako se kaže, tamo overtempled, odnosno zasitio sam se hramova jer toliko ih je previše, ne možete više, puno vam je kapa i hramova i svega, ne možete više to gledati. I onda sam otišao u Puri, koji je nekih 50-ak kilometara udaljen od Bhubaneswara, koji je sveti grad Hindusa, i išao sam vidjeti još jedan hram. Evo, to je taj hram u koji ne mogu ući ne Hindusi, pa nisam ni ušao. I tu sam iznajmio ponovo motor i otišao do Konarka, evo moram ispričati Konark priču. Putem vidite ovako baš seoski život koji nije se promijenio već tisućljećima doslovno. Konark je jedan poseban hram, znači evo to sam ostavio za kraj od hramova Konark. Možda sada ne vidite da evo pobliže ću pokazati neke slike pa možda shvatite zašto je to toliko poseban hram. Možda se sad bolje vidi. Jako se dobro vidi. Ja. A evo onda bolje još malo, evo još.
Konak su rezbarije iz 13. stoljeća koje su uglavnom, pa ne recimo nekako pornić 13. stoljeća, ali u kamenu. Kako je to Kamen nastalo? sutra. Kamen sutra, odlično. Zašto je to uopće, kad je uopće nastala ta rezbarija i ovi seksualni, eksplicitno seksualni motivi? Nastalo je to još davno u 3. stoljeću kad je bio Kalinga rat između Ašoke i Kalinge i tada je poginulo priko 300.000 ratnika. I ostali su bez jako puno muškaraca koji su ratnici i onda su u ženske hramove u koje su dolazili isključivo žene počeli stavljati ovakve reljefe eksplicitne da u biti žene potaknu na seks, da ih napale ukratko. I da one kao odu u hram, da to sve vide i da se vrate kući i da zatrudne sa svojim mužem da mogu napraviti nove ratnike. Eto, to vam je u biti priča zašto u Indiji ima ovakvih reljefa. Isto još jedna jako velika zanimljivost o curama koje se zovu devadasi. One su u biti nekakve hramske prostitutke. To vam je, kako da objasnim, posvećene prostitutke koje su posvećene Božici Lakšmi. Njih u biti između 6 i 9 godina dođu tih brahmani tražiti od roditelja i ponude im nekakvu naknadu za to i oni se posvete, dobiju taj muti koji je kao dozvola za rad kao posvećena prostitutka i onda se vraćaju roditeljama u svjetovni život do prve menstruacije. Kad dođe prva menstruacija, onda se one nude, mislim strašna priča, one se nude najvećem ponuđaču u selu da ih deflorira. I onaj koji ponudi najviše, to uglavnom bude 50 i 100 000 rupija, 500 do 1000 eura i on ih deflorira i to bude njihova prva radna noć. Jako tužna priča iz Indije koja i dan danas još uvijek traje u siromašnim predjelima. Eto, sad kad sam rastužio, možemo dalje. Ja gledam u daljinu. To je to. Iz ovoga Purija sam krenuo, evo sad ćemo doći do Bangladeša. Koliko još vremena imamo? Pa malo ćemo mi produžiti. Dobro. Na plažama Indije možete sresti i deve, krave i sve to tako, možete se kupati s njima. Sve su zrihtane, kak bi mi rekli ovdje. Sređene, zato i ne idem na plažu prije nego što se dobro srede, urede. Moram još jednu kratku priču ispričati o apotekama u Indiji. Evo, prvo ćete vidjeti. Imao sam veliku prehladu i konstantno sam bio začepljen i nisam mogao čak i spavati. Odlučio sam potražiti pomoć farmaceuta i naišao sam na apoteku. Ovo sam sutradan snimio kad je bila zatvorena, jer bilo mi je glupo kad je bilo otvoreno slikavati čovjeka. Ovo su te apoteke u Indiji, a funkcionira na način da ja sam zatražio kapi za nos i nešto da mi prođe ta prehlada. I on je otvorio nekakvu kutiju sa tabletama, ima 30 tableta, okinio 4, dade meni 4, vrati kutiju nazad i onda me uzme ovako za glavu, što sad radi, majko moja, ispod onog pulta, ovako me za glavu uhvati, uzme kapi za noć i štricne mi u jednu, štricne u drugu, kao dobre, po štricu se plaća. Cijela usluga, Tako da sam patio jako malo, 2 štrica. Ali dobro. Pomoglo, je li pomoglo? Pomoglo je trenutno, mora se sutra vratiti po nove štricove. Još sam uvijek imao taj motor iznajmljen i išao sam na drugu stranu, na jedan Chilika Lake, isto predivan pejzaž okolo, to je nevjerojatno, vi se vozite kroz ta sela, svi vas gledaju doslovno ko da dolazi i ti na motoru i svi ono, oj majko moja, šta je ovo? I di god stanete, bolje ne stajati, jer odmah se svi skupe oko vas i žele od vas sve. Ovo je taj Chilika Lake gdje živi predivan mali slatki ravadi delfin koji je ugrožen
i ima ne znam koliko vrsta još tu. Ovdje sam unajmio jedan od ovih brodova i pokušao naći tog Iravadi delfina, ali nažalost nisam ga našao. Ali evo, sreo sam čovjeka koji na svojoj jahti ima 3 žene. Evo kako izgleda taj okolina tog Iravadi jezera. To je poprilično siromaštvo, iako sam ja stekao dojam da oni na selu ipak se bave do neke poljoprivredom pa se mogu prehraniti. Oni u gradu, oni su već puno siromašniji. Iz Purija se išao za poznatu Kolkatu ili Kalkutu, kako se zvala u britanskoj Indiji, sa vlakom. Vlakom u Indiji putovati, to je jedna baš lijepa avantura. Lijepa, mislim, u navodne znakove lijepa. Putovao sam već vlakom i prije u 3. klasi. Možete uzeti 1. klasu, 2. klasu, 3. klasu. Uzmete li 1. klasu, doživjet ćete put od točke A do točke B, izađete u Kalkuti i to je to. Uzmete li 3. klasu, doživjet ćete puno toga. I možda ćete se malo više izmučiti, ali ja sam uvijek za doživljaj nego za komod. I naravno, ne krivim druge koji nisu za to, jeli? Koji žele malo komoditeta, ali ja volim ja komod, ali onda neću doživjeti ovo što ću doživjeti u 3. klasi. Recimo, 11 godina prije kad sam bio u isto tako u Indiji, išao sam u Rajasthanu iz 2 grada, iz Jaipura u Udaipur, i u jednom trenutku dođe mi neki hinduistički svećenik koji ima 17 godina, mladi hinduistički svećenik na pola puta, negdje kaže, hoćeš da vidiš moj ašram? Ja ne, pa idem doli u Udaipur. Dobro, i onda sam promislio, a zašto ne? I onda sam stao na stanicu gdje je on, i izašli smo skupa i onda smo išli autobusom, pa rikšama, pa pješke u neku džunglu, njegov ašram, i ostao sam sigurno 3 dana u tom ašramu. Dali su mi sve. Oni uzgajaju nekakve hranu, oni su vegetarijanci. Ašram je obrazovno-duhovni centar nekakav gdje se ta djeca i obrazuju i spiritualno i kako... Mjesto gdje zapadnjaci silno žele ići, posebno nakon knjige Jedimo li voli filma. Si kao idemo, ja znam često reći, idem ja u ašram da se odmorim. Da. Napunim duhovno i to. Tako još je. Nisam bila, ali ti si bio, zato si tako pun svega. U to ime malo reći. Vidite, Znači ovo je ekipa iz 3. klase. Ovo je ekipa iz 3. klase, da, ovo je u sredini. U tom ašramu ti mladići su toliko neiskvareni, nevini, oni ne znaju ništa o vanjskom svijetu. Vi dođete tamo, kakva Hrvatska, oni ne znaju gdje je Europa, što je Europa. I imaju profesora engleskog i natucaju malo engleski. I ja sam došao premoren tamo, svi smo spavali u istoj prostoriji, nak 50. I sad sam legao na taj tapet nekakav pod i oni svi oko mene, puni želje za informacijom nekom, za spojem sa vanjskim svijetom kojeg nemaju. I pitaju sad pusta pitanja, to su toliko prozaična, banalna pitanja, ne znam uopće, ali se sjećam jednog, oni mene pitaju, imate li vi cvijeće u Hrvatskoj? Pa imamo cvijeće. Imate li stabla? Imamo. Imate stabla. Oni se na sve začude. Imate li predsjednika? To je bilo 2012. Imamo predsjednika. Tad je predsjednik bio Ivo Josipović. A kako se zove predsjednik? Ja onako umoran, želim zaspati, pa i rećemo Ivo Josipović. Kad je tih 50 mladih glasova počelo ponavljati Ivo Josipović. Bilo malo korona, ja to ne sam čujem, Ivo Josipović. Užas. To si trebao snimiti, bila bi mu bolja kampanja za iduće izbore nego ono što su napravili ozbiljni marketinški stručnjaci. Ali dobro, možda bi sve skupa drugačije završilo, nema veze, to je daleka prošlost. Ajmo mi u Bangladeš jer nećemo nikad stići. Evo sad baš upala ova slika. Još samo sekund. Da mi Bangladeš za iduću godinu prebacimo, šta? Ne. Usput su mi rekli, odveli su mi neko selo, pokazivali smo okolo svoje ašrame, sela, hramove, ovo, ono. I u jednom trenutku kažu, wait here, same, isti, same, wait.
Same, wait. Kao, pričekaj isti. I kao, dovode nekoga i onda su dovele dva albino Indijca i oni su mislili da su oni isti ko ja, jeli? Mi smo isti, same. Da, ovaj ti je skroz sličan, i Ja, stil, ali evo, vidi puloveri. se. Samo da je ispod razlika u košulje godinama. makne. Evo, to je ta ekipa. Na kraju, kad sam išao čav, dali su mi sve što su mogli, dali su mi neko tradicionalno ogromno dijelo. Mislim, di ću ja, sin, ali ne možeš odbiti, puste knjige, čak na kraju sam u knjigama našao i 300 rupija, nevjerojatno, tije sam ja njima platiti, ni čuti. Nekakav tradicionalni šešir, ne znam koliko sam shvatio. Na kraju sam ja to sve poklonio kad sam došao u jedan drugi grad u Indiji, jer stvarno nisam mogao kao backpacker to sve nositi sobom. I evo, jako smo blizu Bangladešu, ovo je Kalkuta ili Kolkata. Evo, priskočio to sve. To je jedan od gradova koji su Britanci zaposjeli dok je to bila kolonijalna Indija, britanska Indija. I tu se vidi dosta njihov utjecaj. Recimo, ova zvjezdanica sa jednom predivnom predstavom koju sam vidio, jedna od najljepših na svijetu u planetariju. Ili Victoria Memorial koji izgleda baš izgleda brutalno. Ali ono što vas konstantno nervira u neku ruku, to možda može biti simpatično prva 3-4 dana, ali kasnije to postane stvarno teško. Svi žele sa vama nekakvu komunikaciju, svi žele sa vama selfie. I to je užasno teško. Ja točno mogu zamisliti kako se osjećaju slavne osobe, Brad Pitt ili nešto. Ja nemam tih živaca da sam Brad Pitt rekao, i ovdje sam, ovo je 1868 selfie koji sam morao napraviti taj dan i onda sam u jednom trenutku odlučio napisati poruku na svoj ruksak, jer uvijek imaju ista pitanja. Which country? Croatia. Name, Goran. Do you like India? I like India very much. I za kraj, please no selfie. I možda zvuči nekome brutalno. To je taj Brad Pitt sindrom, to je to. Je, točno da bude arogantan i đubre. I to sam. Ne možete, nakon nekog vremena ne možete podnijeti. Ako ste već tamo neko duže vrijeme, to ubija. I evo nas u Bangladešu. To bi bilo sve za večeras, hvala. Morat ćemo malo ga pretrčati, ali nema veze, doćiš ti nama opet pa... Ovo je Bangladeš koji zovu capital of rickshaws ili glavni grad rikša na svijetu. Rikša ima, ima skoro koliko stanovnika. Na površini samo 2,5 puta veće od Hrvatske. Mi imamo koliko 3,9 milijuna, čak i manje po novom popisu. Oni imaju 171 milijun iz 2021. Sad, zamislite kolika je to količina ljudi na jednom mjestu. To kažu da je najnapučenija zemlja na svijetu. Preko 40,000 ljudi u Daki na kilometar kvadratni živi. Znači, vi ne možete biti sami u toj Daki. Gdje god odete, uvijek je neko. Znači, nemamo se pravo žaliti recimo na gužvu u Zagrebu. Imamo. Pa ne moramo se uspoređivati s Bangladešom. Čas se ne bi uspoređivali sa Sibirom, recimo. Aha, vidi se da si bio u Ašramu, to je to. Da, ovo je stvarno super onako fotogenično, ali teško za podnijeti, pretpostavljam. Teško za podnijeti, a i siromaštvo je ogromno. Recimo, BDP u Hrvatskoj iznosi nešto manje od, ja mislim, $18,000 po glavi, a tamo je $460 po glavi. Sad znate kolika je to razlika, to je siromaštvo ogromno. Ono što je zanimljivo u Daki, što odmah primijetite, iako je promet u Indiji kaotičan do besvijesti, i nevjerojatno da postoji kaotičniji promet od Indije, a to je Bangladeš. Imaju ovakve neke autobuse, ovo sam ja slikao iz autobusa, njima je normalno ovakvi sudari. 9 vožnji sam imao u Daki sa ovim lokalnim autobusom, 6 sudara su imali. Pa sad, mislim sudara, to su sudari gdje se oni taknu, grebu, udru, ali to niko ne gleda, jer toliko je ogromni promet tamo da jednostavno moraju se sudariti. Evo, molio bi električara jednog ako ima ovdje da mi objasni kako ovo funkcionira.
To jednostavno niko ne može skužiti, ali to na kraju ipak funkcionira. Ne znam kako. U Bangladeš se u biti ide zbog doživljaja, ne ide se toliko zbog prirodnih ljepota ili neke kulturnih sadržaja, jer tu, ajmo reći, oskudijeva, ima nešto, ali nije to toliko ko Indija ili Pakistan ili te bliže zemlje. Ali, recimo, zanimljivost je ploviti po rijeci Porigangi. Porigangu zovu još i Crna rijeka. Mi smo otišli ploviti po ovoj rijeci, crna je potpuno. Zato što je toliko šporka, toliko je prljava, da ne možete vjerovati, a još, znate vi, kad kupite u bilo gdje u H&M-a ili bilo gdje majicu, iza piše Made in Bangladesh. To je većinom Made in Bangladesh i imaju tekstilnu industriju ogromnu i sve te otpadne vode od tekstila. Iz tekstila se spuštaju u tu rijeku i ovo je stvarno crne boje rijeka. Nevjerojatno, ali od tog tekstila i svega što spuštaju u tu rijeku. Onda vjerojatno ribe 0 bodova, jel? Nema ribe, oni love. Zanimljivo je to da se neki od njih peru u toj rijeci, a neki peru i posuđe iz koje kasnije jedu. Znači, nevjerojatno je koja je to količina prljavštine, mi ne možemo to zamisliti. Koji to dobar imunitet onda oni imaju? Oni koji nisu umrli imaju super imunitet. Recimo, ovo je izdajica svog posla, tamo sam prolazio i išao sam ga slikat, on je jeo jabuku i baš mi je bilo zanimljivo kako on jede jabuku okolo banana i onda je on spustio jabuku demonstrativno i evo, on ne jede jabuku. Zanimljivo je što je moji polukreteni, ja ih tako zovem, prijatelji su došli za mnom u Bangladeš. Jedan prijatelj je jako želio vidjeti Bangladeš, svu tu buku, trubljenje, promet i on je nikad nije bio izvan Europe i odlučio doći kod mene u Bangladeš. I došao je kod mene u Bangladeš i jedva sam uspio apsorbirati u glavi da je taj moj prijatelj sa mnom u Bangladešu, prvu večer. I sutradan ujutro ja sam bio na WC-u, uzeli smo neki hotel, ja sam bio na WC-u i sad on mene zove, ajde, jesi gotov? Nisam. I izađem ja s WC-a, doručak je bio na stolu ispred nas, uzeli smo jutarnji taj doručak i stoji mi drugi prijatelj iz Šibenika, jako dobar prijatelj, sjedi i jede moj doručak. I ovo je bila moja faca kad sam njega ugledao, jer nisam mogao vjerovati da čovjek je Šibenika, iznenadio me u Bangladešu. Baš je bilo jako zbunjujuće. U jednom trenutku sam imao totalni kratki spoj u glavi da sam promislio, je li teleporter izmišljen? Što? Evo, tako mi faca izgledala. I tako sam nastavio putovati s njima sljedećih 10 dana kroz Bangladeš. Ovo je jedno od mjesta s kojima se ponose, to je Sonargaon, nekad prijestolnica Bengala. Prvo je bio budistički, pa hinduistički, pa perzijski, pa mogulski i kasnije je pao pod britansku vlast. Sad je ničije, zapušten. Sad je totalno zapušten i propada. Napušten je u 19. stoljeću i baš se vidi da propada i teško je, ostalo je samo par obitelji tu negdje u nekim rušenim kućama živit, ali krenuli smo dalje iz Sonargona samo možda pola kilometra pješke prema selima i ja kažem svojim prijateljima koji su sada bili sa mnom, ajmo skrenuti tu samo malo sa strane, nemoj, odićeš tamo, ma samo malo, nismo skrenuli doslovno niti 100 metara u neko selo, primijetili su nas ti ljudi i te žene, muškarci mislim da rade u polju, žene su u selu sa djecom, čuvaju djecu i čim su nas vidjeli, evo kako su nas ugostili, znači doveli su nas u svoju kuću, ugostili nas, odmah iznijeli peciva, puste stvari. Na kraju smo morali ostati na ručku, ostali smo se satima družiti s njima. Jedan od prijatelja se zaletio tamo u selo i kupio sve moguće slatkiše gdje god su bili, on samo da donese toj djeci. I evo, na kraju smo ušli čak i u kuću kad se muškarci iz polja vratili i počastili su nam ručkom. Mislim, divota.
Ovo je Ante. Koliko još imamo? Evo, neću još dugo vas pilati. Možemo još 15 minuta. Šta ću ja 15 minuta? Iz Dake, taj Sonar Gond o kojem sam pričao je blizu Dake. Put sam do njega je nevjerojatan. Znači, promet u Bangladešu, žao mi je šta ti dvoje nisu došli. Jedan nije došao jer je na poslu, a drugi nije došao jer se bojao da će ga zvati u publiku, na binu i s pravom se boja, jer bi ga sigurno zvao. Otišli smo u ovaj Chittagong ili Chittagong grad. To vam je najveće ugibalište brodova na svijetu. Odnosno, ovdje brodove dolaze umrijeti, odnosno vlasnici brodova ih dolaze ovdje pokopati. I to je nepregledno. Znači, milioni brodova koji dolaze na reciklažu ovdje izgleda nevjerojatno. I sada dođu tu ljudi i vade željezo sa tog broda, raščerupaju ga čitavog. Izgleda jako, jako čudno. A mi smo tu došli da bi otišli u mjesto koje se zove Bandarban, gdje smo čuli da je ajde nekakva priroda, nešto je tu lijepo, nešto će se tu događati. A za Bandarban morate imati dozvolu, permit nekakav. Ne znam zašto, ali ajde, moraš imati permit. Permit se vadi u tom Chittagramu gdje smo mi došli. I dođemo mi u Chittagram i tražimo permit na autobusku kolodvoru. Mister, morate ići tu i tu, policijsku postaju. Uzmemo mi tuk, odemo u policijsku postaju. Policijsku postaju kaže, morate ići tamo u zgradu parlamenta. Tamo daju. Odemo mi u zgradu parlamenta, morate ići u zgradu koja je doli malo niže. Znači, 6-7 postaja smo mi prošli kako su nas sve izvrtili, dok nije ta 6. ili 7. postaja došla, koja nas je vratila opet na policijsku postaju. To kao da si u Hrvatskoj rješavao administraciju. Pa malo gore. Ali feels like home. jedina razlika je što su svi oni tražili selfie s nama. Znači, niko nije prošao bez selfija sa 3 neka Hrvata koje traže nekakav permit, za koji niko ne zna, ali niko neće da prizna da treba permit, nego ne, tamo se to traži. I dobro, onda nismo dobili permit, nismo išli u taj Bandarban i otišli smo na jug u Cox's Bazar se to zove. Cox's Bazar je kao nekakva pješčana plaža, ali je jako blizu Mijanmara. Mijanmar sam posjetio 2019 i onda znam ovu priču di su o Rohingjama. Znači, 2016. godine su izvršili praktički etničko čišćenje prema ovim Rohingjama. U Mijanmaru je većinski budistički stanovništvo, Theravada budisti. Standardna priča, oni kako Theravada budisti promoviraju nenasilje i mir i ljubav, tako su protjerali 1,5 milijuna Rohingja koji su muslimani i izvršili etničko čišćenje, ubojstva, silovanja, točno što se propagira u svakoj religiji. I onda su ovi ljudi izbjegli u Bangladeš. I sada još tu žive i još se uvijek provodi to etničko čišćenje kako se zove, zapisao se, Rakhine pokrajina. Zašto oni plaću? Je li to tu neko obilježavanje nečega? Pa... Obilježavanje, protjeravanje, silovanje, ubojstva. Ne, mislila sam da možda imaju neki dan sjećanja na nešto, pa da si uhvatio da ste došli na taj neki... Pa ne znam, meni se ova slika činila zgodna upravo za prezentaciju ove priče, ali stvarno nema pojma zašto trenutno plaću, ali imaju jako puno razloga za plakanje. Nažalost, vlasti u Mijanmaru inače Rohingje smatraju kao ilegalnim izbjeglicama iz Bangladeša, iako oni žive nekih 300-400 godina već na tom području. Standardna priča, užasno je. Koji god kutak svijeta malo dublje uđete u priču, uvijek se nalazi neka ovako jako, jako tužna priča. Recimo, Indija je nekoć bila i dio Britanska Indija je bila velika, Bangladeš je bio dio Britanske Indije i Pakistan je bio dio Britanske Indije.
I kad su Indijci dobili napokon nezavisnost, onda je ostali su Pakistan i Bangladeš koji su bili ista država i onda se Bangladeš odlučio odvojiti od Pakistana i tu je postao totalni kaos, toliko rata, toliko ubojstava. U Pakistanu sada Bengalci itekako pate, u Bangladešu ovi ostali Pakistanci itekako pate. Začarani krug, ta priča nema kraja u biti. I di god se pogledate, uvijek je takva priča. Kod nas, u Africi, u Aziji, nema kraja toj mržnji i svakom se želi osvetiti zbog nečeg što je bilo i niko ne gleda na budućnost, samo šta je bilo. Kako je jedan pisac jednom rekao, na našim područjima neizvjesnija je prošlost nego budućnost. Pitanja. Da li ima ko možda pitanja? Rekao si da nema onih dogovorenih pitanja, da se nisu pojavila. Tako da sad isprovocirati nešto novo iz publike. Pa probajmo. Evo, ko će se ohrabriti? Postaviti. We will rock you. Koliko dugo si bio tamo onda na kraju u Bangladešu? Pa nisam puno, znači sve skupa 2 tjedna, možda čak i manje. Više sam prošao u istočnu Indiju. Tamo sam boravio možda mjesec dana, malo više. Bangladeš je, kažem, više doživljaj nego su neke znamenitosti i što su prirodne ljepote, jer u Bangladeš dođete vidjeti tu prenapučenost kako ljudi žive. I kad se vi ovdje vratite nakon Bangladeša, a vama je ovdje utopija. Znači vi dođete tu i možete proći pješke normalno, neće vas gaziti auto, možete, dobro, ajde, ja živim ovdje u 7. 8. mjesec parkirati i to je jako teško. To je ovako bangladeški parking 7. i 8. mjesec, ali inače jednostavno osjetite koliko je vama lijepo živjeti ovdje gdje živjeti. Da. To smo pričali sa Matom zapravo kad je pričao o Africi, da je to taj moment koji zapravo dobro dođe, ne? Da, definitivno, jer moj svaki povratak sa bilo kojeg putovanja, jer većinom putujem u takve zemlje, je oslobađajuće. Nekako dođeš tu i puno više cijeniš svoj povratak nazad, puno više cijeniš kad sidneš na svoju WC školjku. Nije čučavac iz kojeg izlaze štakori. Baš je lijepo. Biti kući napokon. Da, znači Bangladeš je još prljaviji nego Indija. Pa teško je to reći. Ne može biti prljavija Indija nek šta je, pa tako da i Bangladeš je. Ali ajmo reći da možda je čak i veći kaos u prometu i još napučenija nego što je sama Indija. Šta možda zvuči nevjerojatno ljudima koji su bili u Indiji i koji su vidjeli barem ta područja koja su stvarno napučena. Da, ali evo baš smo komentirali kako u Hrvatsku dolazi sve više ljudi iz tih siromašnijih zemalja, na primjer ima dosta Nepalaca i to i sad i ovdje ima u Zagrebu, ima baš po različitim dijelovima, ali recimo za Bangladeš, čula sam i Pakistanaca da ima, ali za Bangladeš nisam baš čula da ljudi dolaze. Pa mislim da je njihov glavna stvar je da oni nemaju uopće nikakva sredstva da bi uopće krenuli na taj put. Naravno da bi krenuli, većina njih bi željela otići u Europu. Svi oni moraju, većina tih migranata moraju skupiti nekakvu paru, neko ih mora prebaciti negdje, mora imati nekakav osnovni keš da bi došli tu. A Bangladešani to nemaju, tako da zato njih nema. Da, jer mi baš to prolazi kroz glavu, stalno naglašavaš to siromaštvo, taj jad, pa si mislim pa kako oni ne dolaze kad su još od ovih siromašniji, ne? Dobro, da, žao mi je što završavamo s ovom fotografijom, stvarno strahote. Ne moramo završiti s ovom fotografijom, otišli smo na Cox's Bazar i Cox's Bazar je onako pješčane plaže i palme. Zanimljivost u Bangladešu što se ne toči alkohol. Odnosno, alkohol je zabranjen. To jedan moj prijatelj je mogao s lakoćom prihvatiti, drugi nije. I onda smo mi na kraju ipak
ipak našli u jednom hotelu alkohol koji je brutalno skup. Za bangladeške prilike, Bangladeš je jako jeftina zemlja. Ne bi se htio sramotiti sada, ali ove gaće sam kupio u Bangladešu za 11 kuna. Ja sam kupila danas par komada robe ovdje u second handu za toliko kuna, tako da znaš. Ne kuna, nego eura, pardon. Eto. Vidiš ti, još nisam počela. Još to nisam usvojila. Nisam ni ja, ne brini. Ali na kraju smo ipak našli, evo, sa lipim zalaskom sunca. I možete vidjeti, na plaža je sigurno 30 km ima. I vidite tamo one točkice, to su sve ljudi i na svakom kantunu, na svakoj poziciji ima ljudi. Znači, nema na tih 30 km da ima nekakav komad plaže koji ćete imati za sebe. A plaža je duga 30 km. Znači, toliko je napučeno. Ali to su domaći ljudi ili se skužio i turiste? Nema baš turizma, jel? Turizma u Bangladešu stvarno nema. Više je domicilni turizam. Jako malo turista ima to. Ne znam da li smo sreli nekoliko. U tih skoro 2 tjedna. Smještaj ti je bio kakav? Osim pohvalio si se sa smještajem u vagonima, ali Imao sam neka video, ali smo imali nekakve tehničke probleme, pa ne mogu pustiti. Čak sam snimio jedan smještaj u Bangladešu koji sam imao prije nego što su došli ovi moji prijatelji. Oni nisu to mogli baš podnijeti, rekli su kao ne, mi ovdje nećemo spavati. Ali evo, nema taj video, nažalost, jer tehnički su problemi. Ali moj film je, naravno, njihov ne mora biti takav i to je samo moj film, moj dojam, da kad idem u tako neke države, ja ne želim ići u skupe resorte, želim se nekako poistovjetiti sa ljudima koji tamo žive. I ne želim se sa stvarima koje... Odlično. Vidi se da si medijski čovjek. Još onaj bip samo smo trebali baciti. Da, ali ima mogućnost i tog nekakvog, ajmo reći, fancy smještaja, jel? Naravno. I ima low cost, Mislim da ne postoji država na svijetu koje nema. Možda Burundi, bio sam i u Burundiju, tamo, stvarno nisam našao niti jedan resort ili neki fancy smještaj. Ali opet, možda ja to nisam našao, možda postoji. Ali osim tog Burundija, Konga, nisam. Većina zemalja ima, znači 98% pučanstva je siromašno, ali 2% uvijek ćete naći, 2, 3, 4, 5% jako bogatih. To je taj neokapitalizam. Da. Dobro, da, sa tom spoznajom i sa činjenicom da nam je režija poslala psa ovdje. Što je vjerojatno Who let the dogs out? Evo, prije nešto završim, imam još najavu. U 11. mjesecu ide na još jedno putovanje, ali ovo je stvarno posebno. Dobro. I ne smijem ga uopće, ne smijem reći di idem i šta radim i to. Ali će biti jako rado bi rekao, nije sad ne smijem reći, sad će to reklama, što on hoće. Nego ne smijem reći zato što ako rečem, recimo da je polulegalno, nisam uopće siguran, na rubu je. I ako ga rečem, moguće da propadne, pa onda bolje da mučim. Da, prisluškanost, da. Eto, sljedeći put, ako budem tu predavao, možda ću predavati upravo tom putovanju. Pa bitno je da se vratiš s tog putovanja, ako je tako To je bitno. Vratit ću se, kakav će se vratiti? Moraš misliti i na mladence, i na evente, i na sve te ljude, na band. Mislim, malo si mi tu ruban. Ti planiraš ta neka putovanja, ljudi bukirali te za svadbu, pa ne znam. Pa zato idem u 11. mjesecu, kad su prestale već te svadbe i sve. Do kraja 10. imam svadbe, onda u 11. mogu sad polutiti. Dobro, dragi mladenci, ako se Gogo vrati s putovanja ilegalnog na koje se sprema, možete računati da imate svadbu, ako ne, naći vam drugi band.
U svakom slučaju, hvala ti puno što si nam opet bio gost i stvarno se veselim da nam dođeš ponovno s pričama, bilo s legalnih ili s ilegalnih putovanja. Vama hvala svima koji ste s nama u publici i ovdje i online. Za večeras ćemo se odjaviti. Samo ću vas pozvati da nas pratite i sutra. Sutra smo ovdje od 8 sati ili ti 20 sati navečer, kada će se pridružiti ovdje meni na pozornici gospodin Dejan Kotiga, lovac iz kviza Potjera. Pa Kotiga. ćemo čuti... Kotiga, da. Tražit ću ga sutra da se sam predstavi. Koji zapravo i na svim tim putovanjima putuje manje nego ti, ali mnogi putuju manje nego ti, svejedno skuplja silna znanja koja pokazuje u tom kvizu i kasnije nakon njega je na redu u 21 sat gospodin Goran Milić s kojim ću razgovarati o Izraelu. Tijekom cijelog dana ovdje možete pogledati izložbu, postavljene su fotografije, 9 do sada nagrađenih fotografija koje su dobile nagradu Dijana Klarić. Mi ove godine obilježavamo 10. godišnjicu dodjele te nagrade, tako da ćemo u nedjelju kad imamo dodjelu nagrada dodijeliti i tu 10. nagradu i onda i otvoriti i 10. fotografiju. Na sve smo mislili. Evo, pratite nas, tu smo zajedno do nedjelje, ovdje sutra, u subotu na Tvrđavi Barone i u nedjelju se vidimo ponovno ovdje i pozdravljamo do idućeg izdanja festivala. Vidimo se. I onda selfie.